sang ni som pakwa August ni thum jingdar sari vela chuan Ngursangzuali pimami tia ko chu ama khoma alua liamna tak tuara mu ania Suangpuilawn mi puite abar khain an thin ur hle meya pimami hi an khomi puite hriat dan chuan zaidam le fel tak ni in abeng hriat na achak tok lo nia soi ania hetiang mi thatak mi poisoi lo tak mai na heti taka soisatu anei mai hi mi puite rilru ana a pimami hi Suangpuilawn damdoi in panpui ngal vat ania doktor chuan a thei topa lo boy somin a hliamte a lo thui saka ma se a hliam tor hi anat ema wangin Sailo civil hospital a refer ngal ania ambulance mangin rang taka panpui ania Sailo thlen hnu hian a hliam tur lovin a boral zuita ani he thil thlenga hian thuleng wak atam le a mi pui an thin rim em boka thil thlen atanga ni thum liam hnu August ni ruk sang ni som pakwa a chuan mi pakhat laldin puya chu rin hlel thil thuwa police ten an manta a hemini vekian police ma a Tualthahna ani ti a in puanga Suangpuilawn mi puiten he thu hi an hriat vele an thin rim chuan laldin puite in hi an khoi mana din puye chungte po an ina omngam lovin an in an tlan chiat san nge a khotlang hroi tu ten mi puite hi an khap dai thei shramani man ani tuk August ni saria chuan MHEP le khotlang hroi tu pol sang an thu khom ngala August ni riat chuan Tualthahna dulo na kongzo nei ania Suangpuilawn mai nilovin a chevel khomi puite po an telve nual nge ani victim pimami te hi chungko meichia pali khosa ania naw mi pa IR police anneya khodanga nupui fanaw nein a oma pimami to sol to zan hian anule a unaw pakhat chu aizola anom lai ania hemizana hian anaw meichia pakhat nen omin an cousin pakhat driver chu mikhwal an nei bokani thilti sol tua pu hian ukil roina tur anei lo awangin sarkar chuan ukil a roi saka court chuan an puna section 457 le 302 IPC te chu apomim tia azo chuan apom lo thu in a changa thu boy thelu tu le thu hretu pakhatna nibok chuan thil thlen lai hian an lowa aria thu asoya August ni thum jingdar sari le minute somli panga vela chuan apa in phone in victim chu ama khuma ni khohrelo le alua hliam na tak torin mu ani ti aron hrila ti chuan rang takin a hoa Suangpuilawn police station a FIR a thelu ta ti asoya thuhretu pahni na hi victim unaw nu ania asoidan angin han soita ila kan ina hian unaw meichia hlir pathum le kanu nen kan cheng hoa thil thlen zan hian kanu a omlowa kan unaw pa aizola damdoi in om mek tlo tura a chuk hlan ania August ni ni zana hian dora tangin dar ko vela ina ka hoa hemi zan hian kan cousin pakhat driver chu kan ina aron riaka in kawathlen chuan mingthani le kan thian pa pakhat chu sitting room a ku vana rolin an lo thuduna kan thian pa hi zandar ko le achan ve vela a hoa kan cousin po chu in hnuailama muturin achuk thlata boka ti chuan ka in bol faya hemi hnu hian mingthani nen hian zandar som pani thleng TV kan ena ti chuan kan muta a ka room hi sitting room dinglama a oma mingthani room hi sitting room veilama a om thunga jingda rukvela chuan ka hara kan agent nena artui ka ordara kamu hi leta a dar sari vela chuan kongka kikri chuan minti hara bathroom a kalut le a mingthani chu alo la tholowa vakai tho ka tuma atlai to ania tho toro ti in a room a kavaluta a tho silen ka han keu chuan mingthani lu thile luakin alo bol vek chu kavamuta a alu bul ong pha vela te chuan thisen akai noya ka phuna sa ema ka hlau thong boka tranpui tu ka au ta chula thenomte an ron tlan khom wata Suangpuilawn damdoi ina rang takin kan hroi ngala alua hliam te chu an lo thuya an lo tuam boka amit te chu avung lek luka aduk chur boka medical officer chuan Sailo civil hospital a ri fara
ambulance phur thlak ngal ania Aizawl Civil Hospital an thlen chuan a hnuk a chatta a postmortem examination ti ania ti chuan a rawng chu kan phur hawng le ta ani atia a soizel dan chuan hemizan hian a chau le a mut tui ema wangin engma thawm riwa a hriat lo thu a soi boka thushetu pathum na hi an ina thleng an kazin khani in ama soidan angin han soi vele ta ila driver na hi ke zonna ania Suangpuilawn ka kalapiang hian victim te ina hian ka thleng zia hemizan po hian ka thleng le a in hnuaya bedroom hrana kariaka muturin zandar ko vela ka chuka zu ka ina kamuta a zanlaya chuan ka har le a tu emo na ring deuh hi ka hria kamu hil zui le maya zingdaruk le achan ve vela ka thawa in chunga ka chawa kongka puilo in hong chu ka hmu a thushetu pahnih na hi dor ngak turin akal le to a kangai maya ti chuan ka chuaka motor ka sila dar sari vela chuan nu pakhatin minron awin Ngursangzuali chu akhuma liam na tak tuarin ni khotrelovin om thu aran soita maya ina chuan katlan lut ve vata victim bedroom a chuan kaluta victim chu khuma alo mu a alukham bor vela chuan thisen alo om nuaya thenom te le tlom ngai te an ron tlan khoma ka motor hmang chuan Suangpuilawn damdoi ina kan tlan pheya Aizawl refer ani hnu chuan ambulance phur ani a ambulance po chu ka zui ve zela Civil Hospital Aizawl ka thlen hma chuan telephone atangin acha thlak thu min ron hrila ti chuan ti tur tulang angte ti zo Suangpuilawn a bok chuan rawng ka zui hong le ani atia cross examination a chuan thil ti sol tua pu le victim te inkara hian in hmel mak na emo in ngai zon na emo engma a om lo thu a soi boka thushetu palina le panga na te soidan chuan police station a ko an ni a an thlen chuan police te chuan thil ti sol tua pu hi thu an zota a in puanga a thu soi chu record ni in an ni po in hming an sign nan ti an soya ti chuan thil ti sol tua pu soi ang nge in Suangpuilawn kho a kalin victim te kota thing khon chunga thing zaibung fit khat le achan ve vela sei chu police te nen an vala ti an soya cross examination a chuan thushetu palina hian police station ava thlen chuan thil ti sol tua pu hi ketuam burin ava hmua police te chuan man an tumlaya atlan chet na lama in chunga tanga zong thla in dar thlalang ke arab ni in police te hian an lo soya hei baka hian thing zaibung an mana khan thisen akai le kailo a hriat to lo thu asoya thushetu pangana chuan police ten an dop na lama thil ti sol tua pu taksa hian duk emo liam emo engma aom lo thu asoi thunga thing zaibung an mana po thisen akai ngei thu asoi boka ama ero chu he thing zaibung hi victim te chung ko hian artal na atana an man thin ania victim thisen nge ania an artal thin te thisen ti ero chu achian lo thu asoi thunga thushetu parukna le pasari na te hi police ten ongpha bedsheet an laklaya thushetu te ania thushetu parian na le pakona te hi thil ti sol tua pu t-shirt pol police ten an laklaya thushetu te ania t-shirt thi din puin puin aron phor chho ania police te chuan he kor hi thil thlenjana din puin a hak ti an soya cross examination a chuan thushetu parian na chuan thil ti sol tua pu hi zu a in thin thu asoya ma se anupuin t-shirt police te apelai a hmu lo thu asoya police ten an laklai ero hi chu a hriat pui thunga he thu hi a hnuah soi fiale in he kor hi he thil thlen hma hian din pui hian a halai a hmu thin thu a soi le thung ani thushetu pakona chuan t-shirt police ten an laklai hian thisen akai le kailo a hriat chen to lo thu asoya din pui hian he t-shirt thi a halai a hmu ngai lo thu soin police ten din pui t-shirt ani ti an hril thu ero chu a soi thunga thushetu somna le som pakhat na te hi police ten thil ti sol tua pu truck ke kor dum tlon le t-shirt dum ban nei lo an man laya thushetu te an nia heng thom hno te hi thil thlenjana hian thil ti sol tu hian a ha ti police te chuan an hril boka cross examination a chuan thushetu somna chuan an thom hno lak te chu dokana alo vekto ti a soi lain thushetu som pakhat na ero chuan chuata da ani thu a soi thunga
Thusetu som pathum na hi medical officer ni in postmortem examination titu ania hetiang hian athil mudan asoya victim beng ding lam chung loka hliam thui to centimeter nga le point nga a oma mun saria thui ania amit ko ding lam le abeng ding lam amit noi zona hliam thui to centimeter chan ve a oma mun khat ve ve a thui ania amit ding lam aduk veka anar ngula hliam centimeter chan ve a omboka akut veilam nunglama centimeter rukasei centimeter lia zau liam a omboka abeng veilam chungzona aluru chu akhiboka athuak veilama chuan thi atling boka postmortem examination na tanga alandan chuan alua nataka vok ani awang hian athi pui ni inalangani Thusetu sompali na hi FSL expert ania hetiang hian a report ve boka victim thisen sample hi adonga blood group B ania aser atanga swab sample la ka ero chuan mi pachi mu ani lo thonga thilti sol tua pu thisen sample po exam ni in blood group A ania thilti sol tua pu t-shirt trak ke korle t-shirt ban bul le thingzai bung te chu a exam boka t-shirt trak ke korle t-shirt ban bula te chuan thisen nu ma chu mu ani nge ya ma se DNA profiling ti thena khop atling lo vek thunga thingzai bunga chuan thisen akaya heng thisena hian DNA profile in chopol noi mu ania victim genetic profile po atel ngei ni in alanga ma se amalman faka victim DNA profile hanlak chho thei ani lo thung atia Thusetu somparuk na hi case IO ania thilthen na mun hi atloa FIR thelu tu le thusetu te thusoi a recorda victim ong pha thisen kai chu ala aizola victim athi ta ka chuan aizolama atho puite chu damdo ina mala ngai sang te ti turin a phona hemizo hian investigation ti chunjom le in nithum liam nu August ni ruka chuan laldin puya chu tlaidar ni vela amana police station a shroin ngun taka anzo nu chuan a in pongta a August ni thum zingdar ni vela chuan victim Ngursangzuali pindan tukver dar thalang la thla in alut ruwa poisa tam tham tak ruk atuma victim chu thingzai bung fit khat le achan ve vela sei chuan voi thum avua ti chuan kongkapuya tanga chuakin thingkhon chunga thingzai bung chu ada akal bota ti asaya dinpuya in ponang hian thingzai bung chu anwala a hemini vekhian trak ke kortlon le t-shirt tum chu thilti sol tu in atangin anmana anu August ni som pahnia t-shirt pol chu anwala le a ti chuan FSL a thon ngai te bo sain a thon fela medical report the FSL te adon let nuwa chuan section 457302 IPC manga thilti sol tua pu chu case semsakin court ma an shruai ti asoya Sarkar ukil chuan he thu boy hian thusetu somparuk ko annia FIR tanga alandan po in victim chu apindan khuma August ni sangni sompako zana amu chu tu ti shed lovin natakin asoisa a hliam tur lovin aboral zuya thilti sola pu laldin puya po man ni in athu soya tangin poi khoina man ro thingzai bung po lak ania a in pon line le a man ro lak ani lai hian thusetu an oma din puya thomno po anupui kuta tanga lak ni in thusetu ten an hriat puya postmortem examination report atang po in victim lua nataka vuak ani awangin athi pui ti alang boka FSL report atangin an thingzai bung laka hian victim genetics profile mu ania ama ero chu DNA profiling tlingtur khopero mu ani lo thunga thilti sol tua pu thomnoa po thisen mu ania ma se hi po hi DNA profiling ti na tur khop mu ani lo boka heng evidence zong atang hian thilti sol tua pu hi hemizan hian victim ruma poisaruk tumalutin victim hi thingzai bungin avoa chu athi phata chu wangchuan section 457 le 302 IPC manga shemturin court chu angena lelamuki lero chuan victim le thilti sol tua pu te hi inchung khat nai vai tak annia
atha ngot chan tur engma a omlo atia thil thleng hi mitam mutu tu ma anom lowa sarkar lam hian an mi pu hi athiam lo ngei ti beyond reasonable doubt in unproof lo ti in an pu na section pani 457 le 302 IPC ate hian thiam chantir turin court chu angin thunga court chuan thu the lu zong te chu uluk takin a han zir chiang ta a thil in mil lo tam tak a thur chuaka FIR hi August ni thuma the lu ania thil ti sol tua pu hi August ni ruka man ania police station a shruai ni in thusetu palina le pangana te omlain a in pon na record ania a in pon na chu a ma kan chei tong kha ania heta hian thusetu palina le pangana te thu soi hi a inang lo ta tlat meya thusetu palina in police station avathlenin thil ti sola pu chu ake to mani atia achan po police in an lain in chunga tanga azon thlakna a dar thalang ke them arab nia an thil thu a soilain thusetu pangana chon chutiang hliam engma anei thu a soilo thunga thusetu palina in an thingzai bung mana thisen kai a omlo a hriat to lo thu a soilain thusetu pangana chon thisen a kai ngei thu a soi thunga tin thusetu palina hi darlon khoa ania thusetu pangana hi Suangpuilawn khoa ani thunga thusetu pangana hian thingkhon chunga thingzai bung po victim te hian artal nan an mangfo ti a hriat chian mel le a mun langsar lai taka da ani awangin thil ti sol tua pu ni kherlo midang poin anda na chance a om thu a soi bokani FSL report ta po thingzai bunga hian DNA profile in chopol mu ania ma se victim thisen takhi confirm turin clear han thei ani lo thu tarlan ani boka thusetu somna le som pakhatna thu soipo in millovin thusetu somna in thil ti sola pu thomno an lak lai hian do kanada ani thu a soilain thusetu som pakhatna chuan chuata a om ti a soiboka thusetu somna le som pakhatna ten thil ti sol tu in a thomno an mante a halai an mu thin thu an soilain thusetu pakona chuan a halai a mu ngai lo thu a soile thunga thil ti sol tua pu magistrate ma a in pona section 164 CRPC manga an record thin confessional statement chu lak anilova police ma a in pona tukver atanga alu thu a soipo hi adik ngeyem ti cheng turin case ayo hian a check non thu engma zia a omlo boka thil thlenjana in chunga omve thusetu pani na chuan tukver atanga mi an lu le lu lo engma a soilova victim thosilen a han keu chuan ni khoshelowa alomu a mu thu a soiringota police lam hian thosilen le tukver dar thalanga hian thil ti sol tu nu ma emo DNA emo kutzia fingerprint emo a omem ti an check thu an tar lang lova thil thlenjana rek ve tho thusetu pathum na po hian tukver dar thalang ke emo lakson chungchang engma a soilowa kongkapui loin hong a mu thu a soiringota investigation atangin thil ti sol tu hi tukver atangin alut ngeyem ti engma chui zui a omlova police ma a thil ti sol tua an pu thu soi chau hi anin khana ni in a in pon na tinghet tur hian engma malak na tarlan a om talawani sarkar lam thu thelu zonga hian an mi pu a in rolna nemnget turin evidence engma a omlowa August ni ruka police ta hian thusetu pakhat H lar thakima omlain thil ti sol tua pu hi man ani thu tarlan ani a ma se he thusetu hi court ma a thusetu te zinga tel ani le chong silova court chuan civilian witness omlai ngein an man le man lo po a hre chiang thei talo ani record zonga hian thil ti sol tua pu an rin hlel chhodan te an man chan le wang po mu tur engma a om lo boka ti chuan court chuan he case a hian sarkar lam hian an mi man hi section 302 IPC le section 457 IPC a hian thil ati sual ngei ti hi beyond reasonable doubt in unproof zolowa angaya thil ti sol tua pu laldin puya Suangpuilawn chu thiam chantirin a chua zalen ta ani ti chuan case chu ti top ani ta ani Tualthahna thu boy hi arit maya tuntrum case ami po hi kan hriat thawangin section 302 IPC ani awangin a hremna pahnih chau a oma damchung lungin tanemo thitura achung thure le mochi thlan tur a oma
hei wang hian thiam lo chan tir turin court chuan fim khur tak le ngun taka a thlir angai renga Tualthahna chui tu police ten thei top chua an mi man te thiam lo na chu evidence mangin an chui lu angaya chuti rolin thoshe tu te puina an momo na sa em boka khole tui kan nina angle dan ang taka ro rel ani theinan mi puite point thoshe tua tanle police pui hi kan batlat ani tuntum case a po hian laldin pui hi Tualthat tu alo ni reng theya alo ni lo reng thei boka court ero chuan evidence sang enin aninge yem ti chu beyond reasonable doubt in a chuilu angai tlat awangin tuntum case a hi chuan evidence lam a pacheta sia lo thei lovin court chuan dan angin ro re langai ta ani tikha kan han soibel ve shim ani